ta akcija je krenula sasvim slučajno, jer meni je prosto kao čovjeku koji prosto razmišlja i vidi neke stvari bilo potpuno nenormalno da mi na Bedemu, dakle da u svim gradovima koji imaju slične građevine, dakle oni prave plato za posmatranje grada, mi imamo pjesmu koja kaže kad pogledam sa Bedema i tako dalje, da mi imamo posađene tuje. Ja sam, na primjer, zamišljao zidine Dubrovačke, one tvrđave i tako dalje, Dubrovačke zidine i tako dalje, zamislite tuje, ono, znači dakle nešto što je projektovano arhitektonski da da pogled, vi prosto zaklanjate taj pogled. Meni je to bilo jedna vrsta potpunog hadaljizma, da tako kažem. Dakle, da ne govorimo o tome koliko su te tuje štetne bile po zidine samog Bedema i prosto se desilo to da sam jednog trenutka napisao objavu, sutra ću da izvedem performans, pokušaj da pogledam sa Bedema. Dakle, čak je se govorilo o nekom novom 10-godišnjem zakupu tog prostora, tako da se nije desila ta akcija, mi bismo imali još uvijek ugostiteljski objekat, a mi sad opet imamo neku nadu da ćemo dobiti ono što, eto, želimo da dobijemo tamo.